kono naje ni ukiyumva nyati ariko uyu mugabo azi gusobanura igiswahili muzamwumva ariko Ibu uhusiano wako na baba yako ya mbingu. Ingaruka ya mbere yo kutababarira. Madhara yako ya kwanza ya kutosamehe. Iyo umuntu atababarira mugenzi we. Mtu asipomsamehe mwenzi ndugu yake. Ibi bivugiye kubera ko hari abantu babanye nko mwishamba. Hii nilikuwa nasema ni kama kuna watu ambao wanaishi kama wako porini. Nizo narimbabwiye ngo imbogo. Nilikuwa nawaambia imbogo ntabwo birabongo kubabarira. Nasema kusamehe ni ikimenyetso gikomeye. Ni ishara kuu ngo kigaragaza urukundo. Inayoonyesha upendo. Umuntu akunda. Mtu anayempenda. Wamuhemukiye. Aliyemsamehe. Mani baho umugisha. Mungu awabariki. Kandi ndabakiriye. Na niwakaribisha. Mwumve cyane. Na muweze kusikiza zaidi. Murwanyi bitotsi biza inonda biza. Usingisi huja anajua. Hari n'igihe naje biza bimfata. Na kuna saa zingine hata mimi pia unishika. Temuza muyibona. Si wanga mnaniona. Ariko nzangerageza nkabirwanya lakini najaribu kupigana. Bahindura position zose ukagerageza. Badilisha hata vile nimekaa najaribu. Wari ugasoma amazi ntanyota. Hata unakunywa maji bila hata kiu. Nyine ukagerageza kugira ngo birwa ariko ndimuzamubona ko nzi kubirwanya. Si wanga mnaniona najua kupiganisha kabisa. Cyangwa byarashoboye ama ni kama imeniweza nawe birwanye mu izina rya Yesu nawe upiganishe katika jina la Yesu. Ndabizi ko mukeneye kumva ijambo ariko nyine hari igihe umubiri uzunanirana. Najua saa zingine mnapenda kusikia neno lakini mwili mirimo I know yuko abantu babara. Lakini kwa sababu ya kazi najua wengi wamechoka. Ariko hano turacarushe buke abantu bari hanze nibo barushe cyane kuturusha. Lakini sisi tumechoka kidogo hapa lakini walio ngambo ndo wamechoka zaidi. Barakora cyane Imana ibamugisha. Sababu wanatumika zaidi. Nadusomera mu gitabo cy'Abaefeso ibice 4 n'umurongo wa 32. Some katika waraka wa Paulo kwa Efeso 4:32. Hanyuma araza gusoma nanone Abakolosai ibice 3 n'umurongo wa 13 abantu bandika. Kolosai 3:13. 3:13. Gitabo cya Yakobo ibice 3 n'umurongo wa 2. Yakobo 3:2. Turarangiriza mu gitabo cha Petero wa mbere. Takuja kutamatisha katika waraka wa Petero wa kwanza. Ibice 4 n'umurongo wa 8. 4 mstari wa 8. Naho dusoma rero. Ni hapo tutakuja kusoma. Karibu. Kadusome rwandiko rw'Abefeso ibice 4. Efeso 4 umurongo wa 32. Bibiliya iravuze iti mugirirane neza. Mugirirane neza. Mugirirane imbabazi. Mugirirane imbabazi. Mubabarirane ibyaha. Hanyuma mubabarirane ibyaha. Kuko Imana yababaririye muri Kristo. Kuko Imana nayo yatubabaririye muri Kristo. Amen. Tubabarirane ibyaha. Tusameheane dhambi. Abakolosai. Kolosai ibice 13 n'umurongo ibice 3 umurongo wa 13. Haravuga ngo mwihanganirana nitumara kubabarirana ibyaha hanyuma habemwe kwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha. Kubera ikibiri yavuze ngo kandi twihanganirana nuko Biblia imesema kwa nini tuvumiliane ni kwa sababu wa undu babarira yuyo unayemsamehe twumvikane. Amen. Sikiliza. Ariko muri hano je muko hapa kumba mbona abantu mbona naona watu mwenga bazamura ibiganza. Inueni mikono. Haleluya. Haleluya. Twihanganirana tukivumiliana kandi tubabarirana ibyaha na tukisameheana dhambi. Kubera ikiri jambo rizamwo kwihanganirana. Kwa nini neno hili linakuja kuvumiliana? Ico bisigura niki? Inamaanisha nini? Kandi abantu bagomba kumenya cyane. Na ambayo watu wanafaa kufahamu zaidi. Iyo umuntu ababarira mugenzi we. Mtu akimsamehe mwenziwe. Bivuze ko waunda babarira. Haimaanishi ya kuwa yule aliyemsamehe yahindutse kuri zangeso zatumya mubabarira. Eti amebadilika kwa tabia hizo zilizomfanya amsamehe. Ubabarira anayesamehe atandukanye n'ubabarirwa. Ni tofauti na yule anayesamehewa. Wewe unayesamehe ntibituma ubabarira hinduka kuzo yakoraga. Haitamfanya uliyemsamehe abadilike kwa yale uliyomsamehe. Lakini kile wanaita kusamehe. Nukubabarira wirengagije ko waundi wababarira ashobora guhinduka kuri amakosa yakoraga. Ni kusamehe ukijifanya kama huyo hata badilika kwa hizo tabia alizokuwa akifanya. Kundigisha ndagenda gahoro. Tunafunza tukienda pole pole. Je, mnaelewa? Ikintu kizagufasha kitu ambacho kitakusaidia kudahararuka kubabarira, kutochoka na kusamehe. Usirengagize ntaho bihuriye wewe ubabarira haijaambatana wewe unayesamehe yukumba
ya kuwa yule uliyemsamehe bivuze ko ashobora guhinduka ko yari umunyabyaha ngo akizwe. eti inamaanisha atabadilika aweze kuokoka. Uyu muntu wabariye yari umurozi, huyu mtu uliyemsamehe alikuwa mchawi, nimba mubabariye agomba gukizwa akihana uburozi bwe. na kama ninamsamehe anafaa kutubu uyu mbabariye yari umwibyi cyangwa azavuga nabi. huyu niliyemsamehe anaongea vibaya. kubabarira kwawe, kusamehe kwako ntibituma wa wundi wababariye ahinduka kuco watumye umubabarira. haitamfanya huyo uliyemsamehe abadilike kwa kile ulichomsamehe. Just ikingenzi nuko wibabarira. Ya maana wewe tu ni usamehe. Guhinduka k'uyu muntu ntibiva kuri wewe. Mtu huyu haitatokana na wewe. Azahinduka na adahinduka umwihorera. Atabadilika asipobadilika wachana na yeye. Mwihanganirana. Na mukivumiliana. Aha. Mwihanganirana. Yego. Mubabarirana ibyaha. Mubabarirana ibyaha. Uko umuntu agize icyapa n'undi. Uko umuntu agize mu gihe cyari cyo cyose hagize ikintu ushobora gupfa n'undi muntu. Wakati wote ukiwa na kosa na mtu mwingine. Nkuko mwami wacu yabababariye, kuko umwami wacu yababariye, abariko namwe mubabarirana. Amen. Amen. Yakobo ibice 3:2. Yakobo 3. Turarangiriza muri Timoteyo wa mbere ibice 4:8. Timoteyo wa kwanza 4 mstari wa. Amen. Amen. Twihanganirana, tukivumiliana. Amen. Kubabarira ni ikintu gikomeye. Kusamehe ni jambo kubwa. Kintu gikomeye. Yakobo ibice 3:2. Yego. Kuko twese ducumura muri byinshi. Twese nawe ubabarira mugenzi wawe. Nawe unayemsamehe ndugu yako. Nawe hari ibisucumura muri byinshi. Nawe kuna yale unayojikwaa mengi. Umuntu wese udacumura mu byavuga. Umuntu wese udacumura mu byavuga. Abari intungane rwose. Uwo muntu ni intungane rwose. Yabasha gutegeka umubiri we wose. Kandi umuntu ushobora gutegeka umubiri we wose. Biroroshe gutegeka abandi habe n'igihugu. Na mtu ambaye anaweza kushika mwili wake na kuongoza, anaweza kuongoza taifa. Ashobora gutegeka imibiri yacu. Lakini kwa sababu hatuwezi hata kutawala miili yetu. Zose ngo tube watakatifu. Eti tuwe watakatifu kwa kila kitu. Kubera ko tudashobora kubikora. Kwa sababu hatuwezi tukafanya. Niyo mpamvu tugomba kwihanganirana. Ndio maana tunafaa kuvumiliana. Kubera ko nawe hari intege nke zawe abandi bihangana. Kwa maana pia kuna udhaifu wako wengine wamevumilia. Iyo wihanganira mugenzi wawe, ukimvumilia ndugu yako, uzumenya kuba umukopeje. Ikiruta byose, kilicho zaidi ya yote, ngo mukundane urukundo rwinshi. Na mpendane usitiri wingi wa upendo. Kuko urukundo, kwa maana upendo ruza rutwikira ibyaha byinshi. Usitiri wingi wa dhambi. Naza kubivuga wenda bukeya hano. Nitakuja kuongea kidogo hapa. Yuko urukundo niyo moteri. Urukundo nirwo rutuma ibi bintu byose bikorwa bikabaho. Ya kuwa upendo ndiyo center inayofanya kila kitu kiweze kufanyika. Ingaruka zo kubabarira ni zihe? Madhara ya kusamehe ni zipi? Nari mbabwiye bukeya. Nilikuwa nawaambia kidogo. Impamvu tugomba kwihanganira. Sababu inayotufanya tuweze kuvumiliana. Nagira ngo mubyumve cyane bavandimwe. Nataka muweze kusikia sana ndugu zangu. Abari hano n'abari hirya no hino ku isi. Wale walio hapa na walioko mbali sana duniani. Tugomba kwihanganirana. Lazima tuweze kuvumiliana. Ili jambo kwihanganirana, ili neno kuweza kuvumiliana. Harimo wewe kwihanganira abandi. Kuna wewe kuwavumilia wenziwe. Harimo nabandi kwihanganira wewe. Na kuna wengine pia kukuvumilia wewe. Kwihanganirana, kuvumiliana. Harimo wewe kwihanganira abandi. Kuna wewe kuwavumilia wengine. Harimo nabandi kwihanganira wewe. Na kuna wengine pia kukuvumilia wewe. Kwihanganirana, kuvumiliana. Nari mbabwiye neza cyane. Nilikuwa nawaambia vizuri zaidi. Kwihanganirana, kuvumiliana ntaho bihuriye, haijaambatana no kubabarira umuntu na kumsamehe mtu hanyuma ngo ahinduke kuzo yakoze. Eti abadilike kwa aliyoyafanya. Igikorwa cyo kubabarira, kitendo cha kusamehe, ni igikorwa cyawe wewe ubabarira. Hicho ni kitendo chako wewe unayesamehe. Ntabwo ari igikorwa cy'ubabarira. Si kitendo cha yule anayesamehewa. Ni nayo mpamvu inyungu iva mu kubabarira. Ndio maana faida itakayotokana na kusamehe ni inyungu y'uwababariye, ni faida ya aliyesamehe. Ntabwo ari inyungu y'uwababariwe. Na si faida ya aliyesamehewa. Ikindi mugomba kumenya rero, kingine ambacho mnafaa kufahamu vizuri. Birashoboka ko ushobora kubabarira umuntu. Inawezekana umsamehe mtu icyambere kwanza atabishaka na asipende. Icyakabiri pili agakomeza gukora ibibi na anaendelea kutenda mabaya. Birutuze gukorera zaidi ya yale aliyokutendea kabla hujamsamehe. Si gitangaza kubabarira umuntu. Si ajabu kumsamehe mtu. Yarangiza akabari hakora ibibi biruta bya bindi wamubabariye. Alafu ndipo atende zaidi ya yale uliyomsamehe. Nagira mbabwire kino kintu. Taka niwaambie jambo hili. Iyo umuntu afite urukundo rwinshi muri we, mtu akiwa na upendo mwingi ndani yake, urukundo rutwikira ibyaha byose. Pendo ufunika dhambi zote. Igituma umuntu atareba ikosa yakorewe, kinachofanya mtu asiangalie kosa aliyefanyiwa, aho bihuriye nabige baza batwigisha, hayambatani na yale wanayotufunza. Zanumva abantu benshi babivuga. Wanga nasikia watu wengi wakisema ngo uyu muntu ababari, eti mtu akisamehe ngo asayibagiwe. Eti mtu anasahau. Hiyo ni uongo. None se ukomereka
Je, unaweza ukakwazika igisebe kigakira alafu kidonda kipone hanyuma n'inkovu igakira alafu pia hiyo kovu iweze kuishi? igisebe kizagikira Hiyo kidonda itapona inkovu igasigara lakini kovu bado inabaki. iyo urebye ya nkovu Ukiangalia hiyo kovu icyo bisigura rero inamaanisha nini? iyo urebye ya nkovu kanayikoramo Ukiangalia kovu na kuweza ntabwo kuigusa ya nkovu ibabara kubera ko yarakize hautaumwa kwa sababu umeshapona. ntabwo ikiri igisebe Si kidonda ariko iyi nkovu izagumaho lakini kovu bado itabaki nubwo igisebe cyakize hata kama kidonda kimepona. iyo urebye uzuvuga ngo ahangaha nigeze kwikubita hasi Lakini cyangwa barantera ukiangalia unasema hapa nimewahi kuanguka. kubabarira icyo bivuze ni Kusamehe inamaanisha nini? ntabwo bituma umuntu yibagirwa icyo yakorewe Haitamfanya mtu asahau alichofanyiwa. ahubwo kubabara gukiza ubumara n'ububabare Bali kusamehe inaweza kuponya ile udonda pia na uchungu. wa munsi ugirirwa nabi Hiyo siku uliyotendewa uburyo vibaya. wababaye ubzakira Vile umeumwa ukiwa iyo umuntu unapokea. ababariye Tu akisamehe azakira igisebe yagiriwe nabi atapona hicho kidonda alichotendewa vibaya. kigakira Na inapona iyo kweli ari kweli. kumwe na wa muntu Na akiwa na mtu huyo ntabwo yumva ububabare hata sikia uchungu. kubera ko yamugiriye imbabazi Haisi uchungu kwa sababu nubwo amemsamehe. yibuka ibyo yakorewe Hata kama anakumbuka aliyofanyiwa. ariko byararagenda Lakini imeshaisha hawezi akakumbuka. kubabarira tena. rero Kusamehe sasa no gutesha agaciro impamvu yatumye mukosanya na ni mugenzi wawe. kuidharau sababu ile ya kufanya muweze kukosana na ndugu yako Ukayirengagiza. na kuweza kuisahau kabisa. Halo Haleluya. ingaruka zo kubabarira nizi Madhara ya kusamehe ni yapi? ntabwo nshobora kujya mu ngaruka zo kubabarira Siwezi ingia kwa madhara ya kusamehe. bukeya gusa mbabwire kubabarira niki Niwaambie kusamehe ni nini? ese kubera iki tugomba kubabarira Je, kwa nini tusamehe? ndavuga kuri pointi zitatu Tutaweza kuzungumzia kwa pointi kubera tatu. iki tugomba kubabarira Kwa nini tusamehe? niki kitubuza kubabarira Na ni nini inayotuzuia tusisamehe? cya mbere kubera iki tubabarira Kwanza, kwa nini tunasamehe? pointi ya kabiri Pili, niki gituma tutababarira kwa nini tusisamehe? hano ndaza kubabwira inzitizi Hapa nitakuja kuambia vikwazo. hano rero kubera iki tugomba kubabarira Kwa nini tunafaa kusamehe? ndaza kubabwira ubusobanuro bukeya butuma tubabarira Nitakuja kuwaelezea kidogo pointi ya kinachotufanya gatatu tusamehe. turangirizaho Alafu ya mwisho tukimalizia. amen Haleluya. iravuga ngo ese niki Ni kipi kiza kibaho bacho kinafanyika mu gihe wanze kubabarira abandi kwa wakati umekataa kuwasamehe hanyuma wenzio? ndaza kubabwira inzitizi Nitakuja ayimini kuambia nako vikwazo. ingaruka Madhara zigaragara zinazodhihirika kuri wa wundi kwa yule wanze kubabarira abandi aliyekataa kusamehe ndugu ye. turi kumwe Tuko pamoja. Imana ibaha amatwi yo kumva Mungu awafungue masikio msikie kandi mpumwuka wo kubabwira gahoro gahoro kugira na ngo nipe roho ya kusema reka pole mbabwire pole. bavandimwe Acha niwaambie ndugu zangu, iyi si turimo hii dunia tunayoikaa ni isi yo kwihanganirana gusa dunia ya kuvumiliana pekee, kubera ko ntawera kwa maana hakuna mtakatifu. dufite ibibazo byinshi bishobora gutuma duhura tugakosanya Tunayo matatizo mengi yanayoweza uhereye kutufanya ku mugabo tugongane, n'umugore ukianzia kwa mke na uhereye mume, ku makorari ukianzia kwa wanakwaya, uhereye ku bashumba ukianzia kwa wachungaji, uhereye ku matorero ukianzia kwa makanisa, uhereye ku bayobozi b'ibihugu ukiendelea kwa viongozi hari wa ibintu nchi. byinshi cyane Kuna vitu nyingi sana bituma duhura tugakosanya zinazofanya tuungane na Ariko mureke tukosane, twihanganire. lakini wacha tuvumiliane. Imana idufashe Mungu twihanganira atusaidie ntabwo tuvumiliane. dushobora kugera ku ntsinzi twifuza Hatuwezi kuifikia ushindi mu gihe tunaohitaji tudashobora kwihanganira intenge nke za mugenzi kwa wawe wakati hatuwezi kuvumilia udhaifu wa ndugu zetu. Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya. kubera iki tugomba kubabarira Kwa nini tufae kusamehe? mbabwira ibintu bine gusa Niwaambie vitu nne pekee bisobanura kubabarira niki zinazomaanisha kubabarira ni kusamehe. ikintu kinini cyane Kusamehe ni jambo ariko kubwa, reka mbabwire bine lakini gusa wacha niwaambie nne pekee. pointi zine Pointi nne. kubabarira Kusamehe bisobanura inamaanisha iki nini? turi kumwe Tuko pamoja. icyayagukoreye cyanditse muri karine kugira ngo utazibagirwa ntimukivugana ntimukigendererana icyayagukoreye cyanditswe muri karine kugira ngo utazibagirwa. rwanda yose ruboneka karibu sana Asante. Karibu sana. amen Haleluya. satani impamvu ari mubi Kwa nini shetani ni mubaya? aza yicara kwibutsa ikosa rimwe wakorewe na mugenzi wawe Anakaa akikukumbusha kosa moja ulilofanyiwa na ndugu yako, hanyuma ndakwereke 9 mu 10 byiza yagukoreye na asikuonyeshe 9 kwa 10 kwa mazuri kandi aliyokutendea. umuntu agaha agaciro ikosa rimwe mu 9 ibintu 10 9 byiza kimwe kibi ariko akicara kwereka kimwe kibi bigatuma utandukana n'umuntu ukibagirwa 9 yagukoreye cyiza.
mtu aliyekutendea vitu 10 ambazo ziko hapo, lakini moja ni mbaya, unakumbuka hiyo moja, usikumbuke hari umwanditsi 9. w'umunyabwenge wanditse, Kuna mtaalamu aliyeandika aravuga ngo birashoboka ko umuntu ashobora kubabarira umwanzi wiwe, akasema inawezekana mtu amsamehe adui yake, ariko ngo biragoye ko umuntu ashobora kubabarira inshuti yiwe. lakini ni vigumu sana mtu amsamehe rafiki Umve yake. neza, Sikiliza, ngo biroroshe cyane kubabarira umwanzi wawe, ni rahisi sana kumsamehe adui yako, ariko ngo biragoye kubabarira ikosa ryakozwe n'inshuti yawe. lakini ni vigumu sana kusamehe kosa lililofanywa na rafiki yako. Kubabarira ni iki rero? Kusamehe ni nini? Bintu bine. Vitu 4. Icyambere, Kwanza, biravuga ngo kubabarira nasema kusamehe ni ikimenyetso gikomeye ni ishara kuu ngo kigaragaza urukundo inayoonyesha upendo. umuntu akunda Mtu anayempenda uwamuhemukiye aliyemsaliti akirengagiza ibyabaye byose. na anasahau aliyoyafanya yote. Ndasubiramo, Nitarudia. kubabarira Kusamehe ni ikimenyetso hii ni ishara, kandi gikomeye cyane na ishara kubwa sana kigaragaza urukundo ambayo inadhihirisha upendo, umuntu akunda ambayo mtu anapenda umuntu wamugiriye nabi. aliyemtendea Iyo vibaya. ubabariye mugenzi wawe, Ukimsamehe mwenziwe, iyo ubabariye wakugiriye nabi, samehe aliyekutendea ni vibaya, ikimenyetso kiba kigaragaye hiyo ni ishara iliyodhihirika gikomeye cyane kubwa sana yuko wakunze uwakugiriye nabi, ya kuwa umempenda aliyekutendea vibaya kirengagiza ibyo yakoze, na kuweza kusahau aliyoyafanya ukagaragaza urukundo na rutwikira kuonyesha ibyaha upendo byose. unaofunika dhambi zote. Icyakabiri, kubabarira ni iki? Pili, kusamehe ni Biravuga nini? ngo kubabarira Nasema kusamehe ngo ni uguhereza umuntu ni kumpa mtu ikintu cy'agaciro kitu cha thamani kandi atagikwiriye. na hastahili. Halo, Haleluya. kubabarira Kusamehe, icyakabiri bisobanura iki? jambo la pili Ni inamaanisha uguhereza umuntu ikintu cy'agaciro ni kumpa mtu kitu cha thamani kandi atagikwiriye, na huyo mtu hakuwa anastahili, nawe ubwiwe atemera ko na yeye pia hakubali agomba ya kugihabwa. kuwa angelipewa. Niyo mpamvu iteka ntugatangazwe n'umuntu ubabarira ntabyemere, Ndio maana usitangazwe na mtu uliyemsamehe na ntugatangazwe asipate. no kuvugana n'umuntu Usishangae na kuongea na hanyuma ngo mtu umubwire ngo ndakubabariye, alafu mwambie na kusamehe, namara kunakira ngo se nazigusabye, alafu akwambie je, nilikuwa nimekuomba wamuhaye msamaha. iby'agaciro Ulikuwa umempa ya thamani, ariko ntazi ko yahawe iby'agaciro, lakini ajue ya kuwa nawe amepewa kitu ubwiwe cha thamani, ntiyemera ko ibi ngibi naye pia akubali ya kuwa hii angelipewa. Iyo ubabariye umuntu Ukiwa umemsamehe mtu, umuhaye izahabu n'ifeza, umempa dhahabu pia fedha, ariko ashobora kwanga izahabu n'ifeza lakini anaweza akazikataa dhahabu na fedha agakenera ibiceri. na anataka coins. Kubabarira Kusamehe ni iby'agaciro, ni ya thamani, ubuhaye umuntu agaciro umempa mtu kandi thamani atagakwiriye. na mtu huyo hastahili thamani hiyo. Halo, Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuzamuri Imana icyubahiro. Inueni mikono. Haleluya. Haleluya. Nimba bishoboka kurwaho uruhande, Kama inawezekana kwa ngambo yako, gerageza utange iby'agaciro ku wewe bantu. jaribu peane ya thamani kwa watu. Wirinde kudatanga iby'agaciro. Ujihadhari kutopeana vitu Nubwo sio thamani. uyu nguyu yibwira ko atabikwiriye, Hata kama huyo anajiambia kuwa stahili, wewe tanga iby'agaciro. wewe peana tu ya thamani. Erega n'ubundi ibyari byiza byose ntitwari tuzi ko ari byiza. Yaliyokuwa mema sana sote hatukuwa tunajua ni mema. Aho twakurenje waho nakuriye, Mimi pahali nimekomalia, hari ibyo twitaga ibyaha atari ibyaha. kuna yale tulikuwa tunaita dhambi na ikuwa dhambi kweli kweli, kubera miliye aho kwa nakuriye, sababu ya area tuliyokomalia. ariko maze kugenda, Lakini baada ya maze kutembea, no kwiga, baada ya kusoma, hari ibyo nasanze ari iby'agaciro ntari nzi ko ari kuna yale iby'agaciro. nimepata ni ya dhamani na haikuwa ya Si dhamani. ngombwa kubabarira ukeneye imbabazi, Si lazima umsamehe anayetaka msamaha, umubabarira mu gihe azikeneye gusa. eti umsamehe kwa wakati anahitaji Ni ngombwa msamaha. ko wewe ubabarira, Ni vigumu pia wewe unayesamehe, kubabarira, lazima usamehe n'ubabarirwa atabishaka. na yule unayemsamehe hata hataki. Iby'agaciro wewe Ya ubifite, dhamani wewe ambaye unaye, bitange ku muntu uzi ko atari uw'agaciro. peana kwa mtu ambaye unajua si wa Bijya dhamani. by'agaciro Haya umuhereza dhamani uliyempa bizaroha bimuhindure kuba na uw'agaciro, itambadilisha kuwa mtu wa dhamani. bizageza igihe nawe azemera ko ari uw'agaciro. Itafika naye aweze kukubali naye pia ni wa dhamani. Haleluya. Haleluya. Satani ni umuriganya, Shetani ni mkorofi, hakenera ko dusobanukirwa. hatakangi tuweze kuelewa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Wewe ni muri hano, Kama uko hapa, tanga iby'agaciro, peana ya dhamani bihindura undi muntu na w'agaciro, imbadilishe mtu mwingine ya dhamani. Imana izakugira uw'agaciro. Mungu atakufanya wa Cya dhamani. gatatu, kubabarira ni iki Ya rero? tatu, kusamehe ni Biravuga ngo nini? kubabarira Nasema ngo ni kusamehe, itangiriro ry'impinduka z'ubuzima bwawe hiyo ni mwanzo ya mabadiliko ya maisha yako ndetse n'ubuzima bw'uwo wababariye. na hata maisha ya yule uliyemsamehe. Tubabarira. Tusamehe yani. Kubabarira Kusamehe yani, ni itangiriro hiyo ni mwanzo ry'impinduka ry'ubuzima bwawe wowe wababariye. ya mabadiliko na maendeleo ya maisha yako. Icya kabiri, Pili, Bwana sifiwe sana, haleluya, ngo ni itangiriro ry'impinduka ry'ubuzima bw'uwababariwe. ni pia mwanzo ya maisha ya yule Iyo aliyesamehe. ubabariye Ukisamehe, ubuzima bwawe burahinduka. maisha yako yatabadilika. Second,
Pili, ubuzima bw'ubabariye maisha ya yule uliyemsamehe nabwo bugahinduka. naye pia inabadilika. Nimba nta kintu gishobora guhindura abandi bantu kuba beza mu gihe bari bari, Kama hakuna kitu kinaweza kubadilisha watu ambao walikuwa wazuri, nimba udafite ikintu ciza gishobora guhindura ubuzima bw'abantu ngo bube bwiza, kama una kitu ambacho kinaweza kubadilisha maisha ya watu yawe sawa, menizi muri wewe inamaanisha ndani yako ufitemo ikintu kibi gishobora guhindura abantu beza kuba babi. Inamaanisha ndani yako una kitu kibaya kinaweza kubadilisha watu wawe wabaya. Imbuto zibiri, matunda mbili. Ufite imbuto nziza, una matunda nzuri, cyangwa se ufite imbuto ama una tunda mbaya. Cya gatatu cyakane, 4 kusamehe. Kusamehe inamaanisha kubabarira, inasema kusamehe ni kimenyetso kigaragaza yuko, ni ishara inayoonyesha ya kuwa wewe wababariye, wewe uliyesamehe, uri umunyembaraga, ya kuwa wewe ni mwenye nguvu. Batimandi yaravuze ngo, Batimandi akasema ngo umunyantege nke, akasema mzaifu ntashobora kubabarira, hawezi akasamehe. Kubabarira, kusamehe, umuntu uzufata umwanya, mtu anayechukua muda akababarira umuntu udashaka kubabarirwa, na kumsamehe mtu ambaye hataki kusamehe, ndetse na wa wundi uhaye imbabazi agasubira akagutuka, na yule ambaye unampa msamaha hata anakutuka. Icyo bisigura ni ikirere, inamaanisha nini sasa? Umuntu ngubabarira undi muntu, mtu anayemsamehe mtu mwingine, biravuga ni ikimenyetso kigaragaza ko wa muntu ari umunyembaraga. Inasema ni ishara kuwa ya kwa wewe uliyesamehe ni mwenye nguvu. Mureke mbabwire bavandimwe, acha niwaambie ndugu zangu, nimba mukeneye ko ibi barimo bihishuka, kama mnataka aliyomo ndani yenu yaonekane, babarira mugenzi wawe, samehe ndugu yako. Nta zindi mbaraga zirenze kubabarira, hakuna nguvu zingine zaidi ya kusamehe. Iyo ubabariye mugenzi wawe, ukimsamehe ndugu yako, ugaragaje ko muri wowe harimo depo y'imbaraga, umeonyesha kuwa ndani yako kuna akiba ya nguvu, kubera ko nta munyantege nke ushobora kuba, kwa maana hakuna mdhaifu anaweza kusamehe. Hello. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Turi kumwe? Tuko pamoja. Niki kikubuza kubabarira? Ni kipi kinachokuzuia usisamehe? Reka mbabwire inzitizi zine. Wacha niwaambie vikwazo 4. Hari gihe umuntu, kuna saa zingine mtu uzamva ufite umutima wo kubabarira, unasikia una moyo kweli kweli wa kusamehe, undi mutima ukamukubwira ngo buretse ngo uzababarira nejo, mwingine unakuambia wacha utasamehe hata kesho, ngoreka acha. Cyangwa umuntu yagusaba imbabazi, ama mtu akikuomba msamaha, birashikariga umuntu agusaba imbabazi ariko mugikosanya ubwo ngo, saa zingine mtu anakuomba msamaha mkiwa mmekosana saa hiyo ngo buretse ngo izo story bazo, unasema story hizo wachana nazo kwanza. Niki rero kiza inzitizi nizi, vikwazo ni vipi? Ni zine. Ni 4. Ni nisha ariko ndababwira zine, nitawaambia 4. Turi hano kwa hapa, tuzamura ibiganza duhimana, inueni mikono kwa utukufu wa Mungu, wenga bashaganye ibiganza, punga mkono Mungu. Mubiye byari bikomeye wazigamye intambwe zacu, uzikomereza urutare, wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu, uzikomereza urutare. Tueleze Imana icyubahiro, utukufu kwa Mungu. wenga bashaganye ibiganza, punga mkono Mungu tafadhali. Haleluya, haleluya. Niki kiza kituma umuntu, ni kipi kinachomfanya mtu yinangira kubabarira, awe na moyo mgumu wa kutosamehe? ndavuga inzitizi zine ni nishi, tasema vikwazo 4 kati ya. Icyambere niki? Kwanza ni nini? Biravuga no mutima ugikomereza, inasema ni moyo ulio kwa mutima ugikomereka vuba, moyo ukiwa na kidonda cha hapo karibuni, iyo mutima ukigenda ni gisebe, moyo ukiwa na kidonda, iyo utarababarira muri wewe, kama hujasamehe ndani yako, umutima wawe ukiri gisebe kibisi kiha gitonyanga amaraso, moyo wako ni kidonda ambacho kinatiririka damu, iyo kibabaye muri wewe, bado ukiwa una huzuni ndani yako, biza bituma ugira inzitizi yo kutababarira, na inakufanya uwe na kikwazo cha umutima wawe, kwa maana moyo wako uracyakomereza, bado unakwazika. Hello. Hallelujah. Urukundo ntiruraganza muri upendo bado hujatawala, nukuri ntiruraganza, upendo hujatawala, biragoye, ni vigumu, ariko birashoboka, lakini inawezekana. Nelson Mandela uri president wa South Africa, Nelson Mandela aliyekuwa rais wa Afrika Kusini, yafuzwe imyaka hafi 26, amewekwa jela miaka 27. Hanyuma alafu musi bamufungura bamukiza muri prison, siku alipotoka gerezani, yakoze ikintu gikomeye cyane, amefanya jambo kubwa sana, isi yibuka kugeza ubu nyine, ambayo dunia inakumbuka hadi wa leo. Abazungu n'abandi bari barenganije, wazungu pia na wale wengine ambao walikuwa wamewatendea jeuri, bamwe barahunze baragenda bava mu gihugu, wakati amefunguliwa wengine wakatoka nchini, ariko itangazo ikintu yakoze cyambere, lakini tangazo alilolifanya kwanza, yaravuze ngo
uhereye wenyine. Akasema tangu sasa babariye abantu bamfunze. nimewasamehe watu walionifunga. babariye n'abantu bose barenganije abantu ba South Africa. Na nimewasamehe wote waliowatendea jeuri watu wa Afrika Kusini. Wagize nabi muri period yose. Yeyote aliyetenda jeuri katika period hii. Aravuga ngo ndababariye. Akasema nimewasamehe. Abantu ndibabyumva. Na watu hawakuelewa. Isi yose irakoka. Dunia yote ikakuja. Kugeza na president wa Amerika. Mpaka rais wa Marekani. Aba president bakomeye kwisi. Marais wale wakubwa duniani. Baza kubaza Mandela gusicho kibazo. Wakaaja kumuuliza Nelson. Abanyamakuru b'isi yose. Wale wanahabari wa dunia nzima. Baramubwira ngo isi uzovuza urabizi. Wakamuuliza je, ulioyasema unaelewa? Arababwira ngo ndabizi. Akawaambia najua. Bamubaza impamvu ngo yatumye ababari abantu bamugiriye nabi. Wakamuuliza sababu ipi iliyomfanya wasamee wale adui zake. Yabinteye kubikora. Akasema sababu iliyonifanya kutenda hivi. Naringiza imyaka 27 ndi muri prison. Nilikuwa nimeimaliza miaka 27 nikiwa gerezani. Fungiranye. Nikiwa nimefunga. Aravuga ngo rero mfunguwe nkaje musozi. Akasema nilipofunguliwa na kuja huko mlimani. Ngo ngomba kubabarira. Nafaa kusamehe. Kugira ngo ndasubira kwisubiza muri prison kandi ili nisirejeshe katika gereza. Aravuga ngo kubera iyo mpamvu. Akasema kwa sababu hiyo. Niyo mpamvu ndahisemo kuva muri prison ya. Ndio maana nimetaka kutoka gerezani huko. Hanyuma niyo hanze. Na hata hii gereza ya nje. Babarira abantu kugira ngo uve muri prison koko. Nimesamehe watu ili niweze kutoka gerezani ya roho. Na dunia ikashangaa. Uwo muntu ari mu bantu bubakiwe munima kwisi agihari. Ni moja wapo ya watu waliojengewa y'urwibutso rukomeye nk'umuntu wakoze amateka kwisi hose. Kumbusho, alijengewa ukumbusho kwa watu waliojenga historia duniani. Mandela ni umuntu ubaho kwisi. Nelson Mandela ni mtu anayeheshimiwa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mureke tubabarirane. Wacha tusameheane. Amen. Amen. Tubabarirane. Tusameheane. Nubwo hari ibisebe. Hata kama kuna vidonda. Kubabarira ni wo mutu uzawumisha ibisebe. Kusamehe ndicho dawa kinacho kausha vidonda. Umuntu atababarira. Kwanza la kwanza linamfanya mtu asisamehe. Ni moyo uliokwazika. Kubera iki ureka umutima wawe ugakomeza gukomerezwa? Kwa nini unaendelea kuacha moyo wako uendelee kukua na kukwazika kila siku? Muzi mpamvu umuntu azicara komereka. Unajua kwa nini mtu anaendelea kukwazika? Nukwicara ukora practice y'ibyo wakorewe. Ni kuendelea kufanya mazoezi ya yale uliyofanywa. Izina ry'umuntu wakugiriye nawe mutima wawe. Na kuendelea kukaa na jina lake aliyekutendea jeuri moyoni pako. Uyatambutse wiki. Akipita hivi. Ngo yasene yose zamisi. Hiyo mchezo yote inakuja. Kwa burakomeretse. Na unakwazika. Ngo yagize gutya. Akifanya hivi. Mwanzana mamuona gutya. Wanga anamuona hivi. Kubera iki wemera ko wicarana ikisebe kidakira? Kwa nini unakubali ukae na kidonda kisichopona? Isi ya none. Dunia ya kisasa. Ikisebe kidakira unyine. Kidonda ambacho hakiponyi sasa. Abantu bari mukubona ni kanseri. Watu wanasema ni kansa. Kugeza n'ubu hari abantu barwaye kanseri yo mu mwuka. Kuna watu ambao wana kansa ya kiroho. Iyo utababarira mugenzi wawe. Usipomsamehe ndugu yako. Ico gisebe gihora mu mutima wawe. Hicho kidonda kinachokaa moyoni pako. Hiyo ni kanseri yo mu buryo bw'umwuka. Hiyo ni kansa ya kiroho. Hello. Babarira kugira ukiri. Samehe ili upone. Takabiri zitize kabiri niki? Pili, kikwazo cha pili. Biravuga ngo nukubura ugusaba imbabazi. Inasema ni kukosa anaye kuomba msamaha. Hariyo challenge nanone. Kuna challenge. Hari igihe umuntu aza yumva akeneye kubabarira. Zingine mtu anasikia kusamehe. Ariko wari burya mugenzi wawe mwakosanye. Lakini ukiangalia ndugu yako mliyekosana. Unaona ndafite gahunda yo kuzaza ngo muhure musabane imbabazi. Unaona ana mpango wa kuja ili muweze kuombana msamaha. Ndetse akahubwo wandika ka SMS kugira ngo urebe ko umve nimba umutima uri ya muntu kuri wawe. Na hata saa zingine unamwandikia message uone kama moyo wake bado uko kwa hapo. Biragoye kugira ngo bamwe batangira kwandika byibuza araje kuri status. Saa zingine hata anaingia kwa status. Byibuza here kuri status comment avuga ngo amen. Aweze kusema tu comment status aseme. Bintu zararutari bintu byimfashanyigisho. Kuna saa zingine vitu ambazo zinatusaidia. Cyangwa se avuga ngo ubarikiwe. Ama andike tu ubarikiwe. Kuko hari impamvu hari igihe umuntu azatekereza guhura n'undi kugira ngo musabane imbabazi. Kuna saa zingine mtu anafikiria tu kupatana na mwenzio amombe msamaha. Ariko wari mugenzi ukaboniwe ahubwo iwe karakomeza gushakisha ibintu biguma kubatanya. Lakini wewe ukimwangalia unaona anatafuta vikwazo tu za kuendelea kuwatawanya. Wewe ukeneye kubabarira. Wewe unayohitaji kusamehe. Ugira inzitizi. Una vikwazo. Za mugenzi wawe wundi ukeneye kumubabarira. Ya ndugu yako ambaye unataka msameheane. Uramwandikira narangiza asome ntasubize. Unamwandikia anasoma asijibu. Niba ucavuga tereka ncishe mu byibuze nk'indi minsi nk'indi. Alafu unasema wacha siku kama ngapi zipite. Uzugu murunguruke kuri status. Uendelee kuangalia kwa status. Yuko biragoye kugira ngo wamusha kwizina bavuga ngo mwaramutse. Ili uende kwa jina na kuandika habari yako. Ni kama vile mkuki unayorusha. Lakini kusamehe ni vigumu zangu. Kusamehe. Biblia yavuze ngo tubabarire kubera ko data wo mwijuru. Biblia inasema sameheni kwa sababu baba yetu wa mbinguni naye amekusamehe. Hello. Hanyuma ugasubira ukandika. Alafu unaandika tena. Agasubira gasoma. Na anasoma. Hari abantu bazi kugira nabi. Kuna watu ambao wanajua kutenda vibaya. Umuntu usoma message kabiri gatatu. Mtu ambaye anasoma message mbili tatu. Kane isoma ariko yarangiza ndagusubiza. Anasoma lakini asikujibu. Uwo muntu ntabwo ari mwiza cyane. Huyo mtu si mzuri sana. Imana mubabarire. Mungu amsamehe kweli. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Wewe ukeneye ko muhuza na wawe. Wewe unahitaji muungane
na mtu huyo kandi ugashakisha inzira zose kugira ngo mubashe na unatafuta njia zozote ili muweze kupatana ukamusuhuza unamsalimu akamubwira turi smart unamwambia uko smart la habe n'umwuka nguca mu mazuru hata aweze kusema jambo moja ngo iyo ni inzitizi hicho ni kikwazo izituma wowe ukeneye kubabarirwa inamfanya wewe unayetaka kusamehe ngo ukabura umuntu ushobora kugusaba imbabazi unakosa mtu wa kukuomba msamaha cyakane niki ya nne ni ipi icyo tugezeho cya gatatu ya tatu to ni cya kabiri cya gatatu ya tatu biravuga ngo nukutitandukanya n'inshuti zawe za kera inasema ni kutojitenga na marafiki zako iyo umuntu ataritandukanya n'inshuti mbi za kera kama mtu hajajitenga na kuachana na marafiki wake babandi mwakoranaga makosa hao mliokuwa mnafanya nao makosa babandi mwavuganaga bya bindi byose hao mlikuwa mnaongea hayo yote itaritandukanya nabo kabla hujatengana na wao biragoye bizabihinduka inzitizi kuri wewe hicho kinakuwa kikwazo kwako kugira ngo bashe kugira umutima wawe ili uwe na moyo wa kusamehe. 4 birabango nukutamenya uwakugiriye nabi uwariwe ni kutojua aliyekutendea vibaya kutamenya umwanzi wawe kutojua adui yako ni imagine hari abantu kuna watu babaho mu buzima wanakaa maisha bahindura abantu bose abanzi wanabadilisha watu wote maadui bahindura korari yose ngo korari yose irananga wanabadilisha wanasema kwa yote inanichukia ngo abayumbe bose barananga eti waombezi wote wananichukia bese muzabona ngo habe niyo nanditse ku rubuga simnaona hata nikiandika kwa group ngo hari gihe bazama commentary ari benshi hata saa zingine wana comment wakiwa wengi wabe n'umuryango urana hata jamii wananichukia reke mbabwire kino kintu cyane waambie hiki iteka yose daima nutamenya umwanzi wawe wari usipomjua adui yako ni yupi umenye n'ikibazo gituma mukosana n'uriya na ujue tatizo ni lipi linalokufanya mkosane kukira kwawe ni vigumu kupona kwako ico gihe abantu bose uzabahindura abanyamakosa watu wote utawabadilisha kwa wanyamakosa ivyo bigahinduka inzitizi na hicho ni kikwazo izituma udashobora kubabarira mugenzi wawe inayokufanya usimsamehe mwenzio biva muri wowe inatokana kwako wewe kutimenya kutojijua hanyuma ngumenye n'ikibazo kikugoyeho kiva alafu ujue tatizo linalonisumbua linatoka wapi ukigira mwiza unajifanya mwema abantu bose bagahinduka watu wote wamekuwa wabaya ico gihe rero ntuhinduka hutabadilika ugira inzitizi zo kubabarira utakuwa na vikwazo za kusamehe kubera ko abantu bose bahindutse abanzi kwa maana watu wote wamebadilika kuwa maadui wako Imani tubabarire Mungu atusamehe turi kumwe tuko pamoja kutamenya kutojua uwakugiriye nabi aliyekutendea vibaya ni yupi umwanzi wawe ni adui wako abasirikari bari ku rugamba wanajeshi wakiwa vitani tuone igihugu cha Kenya tunaona nchi ya Kenya iyo bigisha abasirikari wakiwafunza wanajeshi babigisha n'abanzi b'igihugu cyabo na hata wanawafunza maadui wa nchi yao. Niyo mpamvu n'abasirikari buri gihugu kiba gifite uniform iranga abasirikare babo. Niyo maana kila nchi askari wana uniform. Kubera iki babikora? Kwa nini wanafanya hivyo? Even habe na constitution ziratandukana z'ibihugu. Hata sheria za nchi ni tofauti. Muri mukubona hano ko ibintu byose byagiye mu mihanda. Simnaona vitu za hapa zime Donc muri Kenya ukeneye ko kintu cyumvikana no gukora imyigaragambyo. Hapa Kenya ukitaka kitu kisikike unaenda barabarani. Ariko ahandi imyigaragambyo ntibiba. Lakini mahali pengine maybe maandamano haikubaliki. Hari kintu nasanze hano baturusha cyane. Kuna kitu ambacho nimepata hapa wanatuzidi. Sisi namwe nimba muzamiwe. Sijui kama hata ninyi mnatoa mnaviona. Bacu nabandi basuri hano. Kwa watu wote. Hano muri Kenya. Hapa Kenya. Kintu namaze kugenza. Kitu ambacho nimeshaona. Yaba haburi n'ugaragasaza we nakakane amarinete arebera ngiri hata akiwa mkongwe yule mkongwe kabisa habe nubwo bari umukecuru bene wahundi hata awe ni nyanya ambaye ni yule habe nubwo yoba wahundi utera imigaruka garo none ntiyizi hata awe ni yule ambaye unaweza kumrushia useme hajasoma ariko iyo muganire ugiye kugura mandazi lakini ukienda kununua mandazi hazabu gusanga habwira undi ngo siasa ya Kenya ngo nano ngo cyana ngo bungeni ngo walikuwa wakifanya hivi usanga amubwira ibintu bijanye na politiki ngo kandi ngo katiba ya Kenya ngo inasema hivi ndetse nitegeko rya Kenya rivuga gutya uko karabirindura inani chapati na anapika chapati cyangwe afite inyanya iruhande rwawe ama ako na nyanya hapo karibu ngo katiba yetu ngo inakubaliwa ati amategeko yacu aremera ngo ni haki yetu kufanya hivi ndetse ni uburenganzira bwacu gukora bivuga sinasikia wakisema nta munyakenya utazi constitution y'igihugu cyacu hakuna mkenya ambaye hajui constitution ya nchi yao bibemerera kuja mu mihanda uko ni hata wanakubaliwa kwenda barabarani ariko ahandi sivyo lakini pengine si hivyo muzimpamvu ari vyiza kumenya kwa nini vizuri kujua iyo uzi kintu ukijua kitu bitumubasha kugikora neza na inakufanya ufanye vizuri kandi ugashakisha n'inzira ugikoremo kugira ngo gitungane na unafuatafuta njia badala itakayo kufanya uweze kufanya vizuri sometimes ni byiza ndibaye cause myigaragambyo leta ntiyahindutse saa zingine hata si wamefanya hata mabadiliko yakaa
Si mabadiliko yametokea. Ibyo rero uko niko kuri kwabo. Hiyo ndio ukweli. Utaramenya ikibazo ufite. Kabla hujajua tatizo ambalo unalo. Ikibazo ufite biragoye kuzakivamo. Tatizo lako ni vigumu. Ibanga rizagukiza mu kibazo urimo. Siri itakayo kutoka kwa tatizo lako. Nukuzamenya impamvu uri muri ico kibazo. Ni kujua kwanza sababu inayokufanya ukae kwa tatizo. Nichaguteye kuba muri ico kibazo. Na ujue kilichokufanya ukae kwa tatizo. Ariko abantu bose ntabwo ari ikibazo. Lakini watu wote si tatizo. Kandi nawe ntabwo uri mwiza ku bantu. Pia si mzuri kwa watu wote. Tubabariyana. Chatusameheana. Ingaruka rero inozi. Madhara sasa. Bwana sifiwe sana. Amen. Amen. Hallelujah. Niki kiza kibaho iyo umuntu arayira tababara. Ni kipi kinachofanyika mtu asiposamehe? Ingaruka 8. Madhara 8 zo kutababarira. Za kutosamehe. Kandi aho ni onsoreza. Hapo ndipo tutamatisha. Turi kumwe? Tuko pamoja. Ariko muri hano? Je, mko hapa? Cyangwa mwebwe ibintu bibareba? Ama nyinyi hii mambo hayawahusu. Hari abantu batavugana mu maprote. Kuna watu ambao hawaongei kwenye plot. Hari abagabo n'abagore bataza bavugana. Kuna wake na waume hawaongei. Baza bahura gusaba bakocorana. Wanapatana tu wakipigana tu. Nikakurya ku imfizi zinga. Kama vile ndume za ngombe. Ariko musheri mureke tuwe dusengerana. Saa zingine hata tuombea. Hari abantu bari mu buzima bubi. Kuna watu ambao wanakaa maisha mabaya. Nukuvuga ko hari umugore n'umugabo badashobora kwicara ngo baseke. Kuna mke na mume hawawezi kukaa na kucheka. Nikakurya ku imbogo, muzi imbogo. Unajua kama vile bantu bazi imbogo basuhuye jewe n'abayiriye amashamba nakuriye ahantu Imana ntakwitangiriye Imana yankije jewe wakuriye imirimba. Mimi nimekomalia mirimba. Imirimba nahageze ndi umwana. Mimi nimefika huko nikiwa mtoto mdogo. Navukiye ku Kabingo. Nimezaliwa Kabingo. Ni iwacu n'ubu ni abavyeyi banje. Hapa saa hii wazazi wako huko. Imirimba twagiye ndi mutoya cyane. Mirimba tumeenda nikiwa mdogo sana. Imagine fikiria imsisi zadusangagaho hari umunsi umwe nzanibuka. Nakumbuka siku moja twagiraga ihene imwe. Tulikuwa na mbuzi moja. Ariko sibwo butunzi twari dufite. Sio utajiri tuliokuwa. Ihene imwe. Ilikuwa ni mbuzi moja. Ariko dufite inka nyinshi. Tukiwa na ngombe nyingi. Ako gahene alafu hiyo mbuzi nako kagiraga irungu ndikari kazi ihene. Ilikuwa haikuwa inajua mbuzi. Twagakije sinzi yo data yagakije mu babembe ahita kaza na gatoya. Sijui ameitoa wapi akaileta ikiwa ndogo. Ndikari kazi ku ihene zibaho. Haikuwa inajua mbuzi zipo zingine. Kari kaza abantu gusa. Ilikuwa inajua watu pekee. Iyo kabonaga imbwa kageza gakurikira imbwa. Ilipokuwa ikipata mbwa inafuata kabona umuntu kagakurikira umuntu. Ikiona mtu inamfuata mtu. Ariko ako gahene kari inshuti yanje twageza tujana cyane. Lakini nilikuwa natembea na hiyo mbuzi sana. Ilikuwa rafiki yangu. Muri campus kageza karara aho ngaho. Twageza hata kwa hiyo nyumba yangu ndogo ilikuwa inakuja tunalala nayo. Abantu batuzi ihene barabizi ihene ikunda ahantu umuriro bakomerereje cyane. Watu ambao wamefuga mbuzi wanajua vizuri. Napenda pale kuna moto moto. Muri campus neza twageza dukiza umuriro kugira ngo kadasha kubera ko tuba turi kumwe na kwa nyumba hapo tulikuwa tunatoa moto ili isichomeke, lakini tulikuwa nayo hapo. Siku moja bivugiye hari impamvu. Kuna sababu. Ihongo iraza, mongo ikaja. Ahinga zari ziri bavumbura ihongo. Alafu pale ngombe zilikuwa wakaweza kuvumbua mwishamba gusa. Ilikuwa tu ni porini. Nawe yamiza nayo ninga itariza abantu. Nayo haikuwa inajua watu. Izi hairuka. Ikaja ikikimbia. Twara abana aho twari twicaye. Tulikuwa watoto pale tulikuwa tunakaa. Ariko nairangiza kaga hene turi. Nayo ikaangalia mbuzi hiyo. Nayo tibyo rero byose ihene. Nayo ikasema mbuzi. Rero nayo ntiyarizi ko ari ihene. Nayo haikuwa inajua ni mbuzi. Yamiza neza na harya turi ahongo yamiduhagarariho. Ikaja mbongo mpaka ikasimama pale. Yamihagara harya kaga hene kari. Kasema pale kuna mbuzi hiyo. No tugira ubwo wabo twari kumwe. Sote tukaogopa wale tuliokuwa pamoja. Tukaza twigira. Sasa sisi ndio tulikuwa tunasonga. Tubura nuifata kubera ko twari tukibate. Tukakosa hata wa kuishika. Kaga hene na hongo zikaza amazisomana we. Alafu hiyo mbuzi na hiyo mbongo zilikuwa zinakisiana. Navyo byari bifite ukumbuzi byari bisiranye. Nazo pia zilikuwa zimemisiana, hazikuwa zinajuana. No muziki ndo zadukijeho ya hongo. Mnajua kitu ambacho kimetuponya imbwa ziza zihazitora ile cyane. Mbwa zikaja sasa zikikimbiza hiyo. Nta muntu nta kintu kitaza abanzi biwe. Hakuna kitu ambacho hakijui maadui wake. Ya hongo yumvisha uruhegeri. Hiyo mbongo imesikia tu kengele. Ya misimbi tuvamo. Ya mbwa ikakimbia kabisa. Hari hagahuru kari iruhande. Kulikuwa na pori hapo karibu. Itaiterera muri kagahuru. Ikaingia kwa pori hiyo. Ariko amaherezo yarapfuye. Lakini hapo ilikuja kufa. Kubera ko nyine nta buzima yari ifite. Kwa sababu haikuwa na maisha. Ingaruka zo kubabarira zo kutababarira nizi. Madhara ya kutosamehe ni yapi? Ingaruka ya mbere. Madhara ya kwanza. Iyo utababarira mugenzi wawe. Usipomsamehe ndugu yako, zangiriza ubusabane bwawe na so mwijuru. Inaharibu uhusiano wako na baba yako ya mbingu. Ingaruka ya mbere yo kutababarira. Madhara yako ya kwanza ya kutosamehe. Iyo mudatababarira mugenzi we. To asipomsamehe mwenzi ndugu yake. Ibi bivugiye kubera ko hari abantu babanye nko mwishamba. Hii nilikuwa nasema ni kama kuna watu ambao wanaishi kama wako porini. Imbogo nizo narimba bwe ngo imbogo. Nilikuwa nawaambia imbogo ntabwo ziryama zirebana gutya. Imbogo ntiza zirebana gutya. Ngira ngo abasaza murabizi. Ntabwo zirebana gutya. Imbogo iyo ari nyinshi ziri hamwe. Kati zikiwa nyingi zikiwa pamoja. Ntabwo ziryama zirebana. Wanga zilali zikiangalia. Ziryama yerekeye aha.
moja inalala ikielekea hapa, indi karyama hano, ingine inaelekea hapa, indi karyama elekea hano, ingine inaelekea hapa, hano hagati zose zazihasiga, hapa katikati zote zazihasiga teriri vidi, zinaacha pahali kukiwa buri mbogo ibifite position yayo, na kila gati inaacha ikiwa na position yake, zigyama ziri standby, inakaa ikiwa standby. Ngonyati kono naje ni ukiyumva nyati, ariko uyu mugabo azigusobanura igiswahili muzamumva ariko amen amen. Kumwisho ukwezi gucya ni kuja gushira nzaguha 5,000 sana kunguku uku kwezi kubera ko arandusha igiswahili kandi azagisobanura neza cyane kandi yagitangiye ejo bundi none ageze muri za nyati. Anyway, dukomeze. Iyo utababarira mugenzi wawe, usipomsamehe ndugu yako, bizabzangiriza ubusabane bwawe n'Imana. Wanga inaharibu uhusiano wako na Mungu. Ntabwo ingaruka ziri kuri wa wundi gusa mwakosanye. Madhara haitakuwa kwa yule ambaye mmekosana pekee. Ikibazo kiva kuri wa wundi mwakosanye. Tatizo linatoka kwa yule mmekosana. Ikibazo kigasigara kuri wewe n'Imana. Na inabaki kwako na Mungu. Aho rero niyo mpamvu Biblia zivuga ngo kiviri zifukamira. Ndio maana Biblia inasema kila goti litakunjwa. Wa wundi mwakosanye afite ikibazo. Na yule mmekosana ana tatizo. Wewe ubwawe ufite ikibazo. Nawe peke yako una tatizo. Kandi ikibazo mufite ni iki? Na tatizo mnalo ni lipi? Chavuye hagati yanyu. Imetoka kati yenu. None mufitanye ikibazo n'Imana. Hata mna tatizo na Mungu. Niyo mpamvu kutababarira. Ndio maana kutosamehe no kwihemukira. Ni ukoroganye wewe umekosana peke yako na Mungu. Iyo umuntu atababarira. Mtu asiposamehe. Kutababarira, kutosamehe bimaraho ubusabane bwawe n'Imana. Wanga inaharibu uhusiano wako na Mungu. Icyakabiri ni kireba. Ya pili ni ipi? Birabanga ingaruka ya kabiri. Inasema madhara ya pili. Iyo utababarira, usiposamehe, ngo biza biguhambirira kuri wa wundi. Wanga inakufungia kwa yule waguhemukiye ambaye ameweza kukukosea, ngo mugahorana nawe iteka ryose. Na mnabaki naye daima. Ndasubiramo. Tarudi. Iyo utababariye mugenzi wawe, usipomsamehe ndugu yako, ingaruka zivumwe ni ziherera. Madhara atakayokuja ni yapi? Iyo utababariye, usiposamehe, ngo biguhambirira, itakufunga kuri wa wundi, kwa yule urya muntu mwakosanye, yule mtu ambaye mmekosana, urya mwakoroganye, yule ambaye mmeweza kukosana. Inamaanisha nini? Ntabwo bazafata umugozi ngo babahambire. Hawatachukua kama na kuwafunga pamoja. Iteka ryose utarababariye. Lakini daima kama hujasamehe, buryo buri spiritual iriya tutazi, kwa namna nyingine spiritual ambayo hatujui, uriya muntu utababariye, huyo mtu ambaye hujamsamehe, kubera ibitekerezo byawe nibyo byaguhambiranye n'uriya muntu. Kwa maana mafikira yako ndiye amekufunga na mtu huyo. Utekereje uzuge n'umutekerezo. Ukifikiria ndiye unafikiria. Iyo uri mu kazi uzuge n'umutekerezo. Ukiwa kazini unaenda ukimfikiria. Iyo ahantu hose uzuge n'umutekerezo. Ukiwa kila pahali unaenda ukimfikiria. Kutababarira, kutosamehe, bikwigiriza hino wa muntu, inakuletea mtu huyo karibu, wa udakunda cyane, huyo usiyempenda sana, hanyuma Satani akamukwegereza, alafu Shetani anamkaribisha wewe, akamera kurya kumwenda wambaye, na anakaa kama vazi unalolivaa. Ndio maana unasema hata nikimwangalia nasikia hata. Murahorana, mnakaa na yeye, muragendana, mnatembea mu buryo bw'imyuka, kwa kiroho, murararana, mnalala na yeye, mujana hantu hose, mnatembea kila pahali, kanisa uri kumwe nawe, kanisani mko na yeye, kandi gihe cyose umwihambiriyeho, na kila wakati ukijifunga kwake, ntabwo umwihambiriyeho kumereye neza, hujajifunga kwake akiwa vizuri kwako, abakumereye nabi, kwa sababu unasikia hata vibaya kwake. Hakindi kintu kizagutandukanya n'uriya muntu, hakuna kitu kitakachokutenganisha na mtu huyo, hanyuma mukegerana mu buryo bw'urukundo, alafu muweze kuungana kwa kiroho, nukuzomubabarira, ni kwa sababu utamsamehe. Utamubabarira, usipomsamehe, uzamugenda n'iteka ryose, utatembea na huyo mtu daima, kandi uzamugenda na umuntu mubi kuri wewe, na utatembea naye akiwa ni mtu mbaya kwako wewe. Hello. Sasa ugenda wikoreye abantu, utakuwa unaenda ukiwabeba watu. Tekereza abantu muhambiranye hamwe. Fikiria watu mliofungwa pamoja na wao. Tekereza abantu muri hamwe. Fikiria watu mlio na wao. Uzawicara gusutekereza. Unakaa ukiwafikiria. Uyo mubonye haririmba, eti nikimuona akiimba, nguzana manumva inzoka kwindi, uwanga nasikia hata na umonyoka. Uyo mubonye ari mabwiriza, nikimuona akihubiri, usinza nkenera kumubona, hata sitakangi kumuona. Yewe ikizagukiza ibyo bintu, kitakacho kuokoa mtu huyo, ikizatuma uwo muntu umwikizaho, kitakacho kufanya mtu huyo atoke kwako, wewe msamehe, umubabarire mu izina rya Yesu, samehe katika jina la Yesu. Wewe uweze kujitoa na ujitoe kwako. Wewe nubabarira, wewe ukisamehe, Mungu adashaka kwa babarira, hata kama hataki kusamehewa, lakini utakuwa umeachana na yeye, uzawusigaranye n'Imana, utakuwa umebaki na Mungu wako. Hello. Nguri huyo ibintu yankore, vitu alizonitendea ngo sinshobora kuziba, siwezi kusahau, kandi ngo bitinde ngo bitewe, na hata iende siku zenu. Imagine umuntu ushiraho bene izo gahunda. Fikiria mtu anayeweka mipango kama na hiyo, hiyo, ngo bipande bishuke, na ipande ishuke. Kiswahili cyarabyoroheje, Kiswahili imerahisisha, ngo bipande bishuke, bimanuke bizamuke,
ngo tukiri hano kuri tukiwa ngiri kwisi anasema nikiwa duniani nitaweza kulipisha kisasi. Imani iduhe umutima wo kubabarira. Mungu atupe moyo wa kusamehe. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Amen. Amen. Itaga tatu. Ya tatu. Ingaruka ya gatatu ni iyi. Madhara ya tatu ni yapi? Birabongo kutababarira inasema kutosamehe ngo bizabikingirana amahirwe yawe yejo hazaza. Inafungia bahati zako za kesho zitakazokuja. No kuvuga ko imigisha yawe yose, baraka zako zote ikingiraniye, imeweza kufungiwa, yakingiranwe, imefungwa muri kakumba ko kutababarira, kwa hicho chumba cha kutosamehe. Biriya byose utegereje ko bizaba, hayo yote unayangojea yafanyike. Biriya migisha utegereje iva kwa baraka hizo unazozingojea zikufikie. Biriya bisubizo utegereje, hiyo majibu unayangojea, hayo masezerano utegereje, hizo unazozingojea. Imana yayashize muri kariya kazitiro, Mungu ameiweka kwenye pango hilo, kariya wikingiranye, hiyo ambayo umeweza kujifungia. Imigisha yawe irakingiranye kereka pale, ni kusema baraka zako zimefungwa kila pale fulani, ufite ifunguzo zaho hano, lakini mtu anaye kifunguo ya mahali hapo ni wewe wanze kubabarira, ni wewe uliyekataa kusamehe. Igihe cyose uzababarira, wakati wote ukisamehe, uzabonye uburenganzira bwo gufungura, utakuwa umepata ruhusa ya kufungua, hanyuma ugahura nayo mahirwe yawe, alafu unapatana na hiyo bahati ya kuweza yako. Itababarira rero, usiposamehe sasa, ugategereza imigisha iva ku Mana, usingojee baraka kutoka kwa Mungu. Hari ibisa n'imigisha, kuna yale yanafanana na baraka. Kuja hanze ntabwo ari umugisha, kwenda ngambo si baraka. Kuja hanze ntabwo ari umugisha, kwenda ngambo si baraka. Abapagani bicara bagenda, na hata wapagani wanaenda, ndetse bafite za visa z'imyaka 10, na hata wana visa ya miaka 10. Kuzara nta nubwo ari n'umugisha, kuzaa hata si baraka. No, hari ibintu dusangiho n'abapagani, kuna zile tunachangia na wapagani. Ukangisha undi muntu ngura gifite, naye uwezi ukamshtua mtu eti unazo, bigaragaza kukijijwe cyane kumurusha, na inaonyesha kuwa wewe umeokoka zaidi kumliko. Daira badasenga niwe bafite byinshi kuturusha, wale ambao hawaombi hata ndio wana wengi maana mengi. Harabona azambwira hano, kuna wale nilikuwa naambia hapa, ngomba gukora natwe maandamano abantu basenga, na sisi watu ambao wanaomba tunafaa kufanya maandamano, kinginga Imana kubera ko irabitwemerera, tumsihi Mungu kwa sababu Mungu anakubali hayo, tukagumuka na tuweze kufanya maandamano, tusenga, tuombe, hanyuma tukigishanya, alafu tufunziane, uburyo abantu bakijwe tutagomba guhora mu bukene, kwa vile watu waliokoka tusibaki kwenye umaskini. Abasenga bose ngo nabakene, eti wanaoomba wote ni maskini, ngo abasabiriza bose nabayumba, wanaoomba wote ni waombezi, ngo abapasteri bose nabakene, wachungaji wote ni maskini. Iki dushobora kubyemera? Kwa nini tukubali haya? Tugomba kuba bakiri, lazima tuwe matajiri, tugomba kugira amafaranga, lazima tuwe na hela. Twigisha unyigisho zira zakera ba missionary, tumefunzwa mafunzo ya uko zamani huko sana, wahirwa umukene, eti yeri maskini, ngo mu mitima yabo, moyoni pao, ngo abo nibo basabona umwami Imana, hao ndio watakaomuona mfalme Mungu. Tuzobona umwami Imana dufite n'amafaranga, tumuone mfalme Mungu tukiwa na hela, tuzobona umwami Imana twarubatse n'amazu, tumuone mfalme Mungu tukiwa tumejenga hata nyumba, umwami Imana twarabaye na ba polisi, tumuone mfalme Mungu tukiwa marais wa nchi, baba bisettingamwe ibintu, watu wameweza kujiseti vitu. Ngurabona eti unaona ngo agakiza ngo karahagisha, okovu inatosha. Karahagisha gute? Inatosha kivipi? Faranga nazo zirakenewe, pesa pia tunahitaji. Yesu yaravuze ngo, Yesu akasema, nimubanze mushaka ubwami bw'Imana, tafuteni kwanza ufalme wa mbingu gukiranuka kwayo na haki yake, ibindi byose yavuze mengine aliyosema ni amafaranga tugomba kuyagira, ni pesa lazima tuwe nazo. Faranga nizo supporting ministry, pesa ndizo zinaweza kusupport ministry. Itorero nimba rigeze hano, kanisa kama limefika hapa, na mafaranga ni pesa, warangiza kubera kutamenya, alafu kwa sababu ya kutojua na kuelewa, ngorabona ngo ifaranga, eti mnaona pesa ngo ni za shetani, pesa ni za shetani, gwagega ku musozi, eti umeenda mlimani, gwizi faranga za shetani, pesa za shetani, za shetani, na shetani, muzonzanira faranga za shetani, leteeni pesa ya shetani, uzozizana hano, niletee hapa, uzozizana je zozikoresha, niletee mimi nitatumia, zozisengera nzikoresha, nitaziombea alafu nizitumie. Kini ya mafaranga, tunahitaji pesa. Afashe none ndibabatangaza ngo tugure kibanza, si wanatangaza tununue kiwanja, uzovuge kuri lugha ni mari kibanza, alafu nenda kwa lugha alafu tununue kiwanja. Speaker sa mafaranga, si hizi speaker ni pesa, dukeneye amafaranga, tunahitaji pesa. Kuruba evangelist, nasikia evangelist, ugomba kuzuja mu Rwanda na handi uri indege, unaenda Rwanda na pale pengine ukienda kwa ndege, tangu ukinjira muri jeke mu modoka, ama unaingia kwenye gari unaenda, tusetizemo ibintu, lakini tumeseti vitu. wewe ngurabona ngo kubakera ngo twamiye turabakera, eti unaona tangu zamani tuliwahi maskini. Izo mahindi jewe narazidiletinze muri hizo mahindi mimi nimeshadilete kwa ndani yangu, izo narazidiletinze muri je, hizo nimeshazifuta ndani yangu. Igihe kizaza, wakati utakaokuja, itorero mbabwiza ukuri kose, kanisa hii, igihe kizaza Imana ikidutije wakati unaokuja Mungu akitupa maisha, tuzaba dufite ubushobozi bwo gusupportinga n'ibihugu, tutakuwa na uwezo wa kusupport hata maisha.
Mimi nawaambia ukweli. Mbibivugia hano ni mbere y'Imana ko muravuga. Sema hata mbele za Mungu mnasikia. Igihe kizaza wakati utakaokuja. Imana izaduha ubushobozi bwo gusupporting n'imishinga. Mungu atatupa hata nguvu za kusupport hata project. Tafika kiwango kurenga kwifasha. Ya kuweza kujisaidia. Tuzaba tugeze mu rwego rwo gufasha abantu. Tafika kiwango cha kuwasaidia wengine. Kumva gusa tugomba guhera hamwe. Kwa nini tuendelee kubaki pamoja? Kugera mu rwego rwo kohereza ba missionnaire tukabahemba. Lazima tuweze kutuma missionaries na tuweze kuwalipa. Bacu inkweto zahengamiye. Hata wainjilisti wetu viatu bananirwa kuja kuvuga ubutumwa nta faranga. Hawaendi kunena injili kwa sababu ya kukosa pesa. Faranga baduseti ngo faranga ni za shetani. Eti pesa ni za shetani. Nani aliyewaambia? Nani aliyewaambia? Tuhindure isengesho. Tubadilishe ombi. Tugomba kuba bakire mu izina rya. Lazima tuwe matajiri katika jina la Yesu. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na wokovu kavanze ni faranga na pia pesa. Hello. Tangu ni mamu. Ama muelewe. Okay, nutabuzunguguma n'ubukene bwawe. Usiposikia baki na ndabihanuye mu izina rya Yesu. Mimi natabiri katika jina la Yesu. Pokea wokovu. Mwakire ni faranga. Pokea na pesa katika jina la Yesu. Mwakire gakiza. Pokea wokovu. Mwakire Yesu Kristo. Pokea Yesu Kristo. Mwakire na madola. Na pia pokeeni madola. Na mahero nazi. Na hata mahero ya faranga nazi. Pesa zije. Ayo kusema ndabigiza batagatifu. Watu wamejifanya watakatifu. Abantu babagira ngibo. Eti wao ngo nugutekereza gusubiza mu ijuru. Eti wanafikiria tu mambo ya mbinguni. Tekereza mu ijuru nibyo mu isi. Nafikiria mbinguni na hapa duniani pia. Cyangwa se bivuga ko wakirwe cyane kuruta abandi. Ama wewe inamaanisha umeokoka sana kuliko wengine. Eti ya dunia ngo twabiteye umugongo. Tumeacha huko mgongo. Uzavaga mu isi. Toka duniani sasa. Wabiteye umugongo he. Umeipiga mgongo. Uri mu isi. Uko duniani. Dukeneye faranga mu izina rya. Tunahitaji pesa katika jina la Yesu. Dukeneye faranga. Tunahitaji pesa. Mwandi lisoma mpambigisha. Simnaona somo hili. Ingaruka zo kutabarira. Madhara ya kutosamehe. Zinshi biva mu matiku y'ubukene. Mengi yanaletwana na umaskini. Mzozano wa maskini. Haya mtagundua. Muzungu aragoye gupfa n'undi muntu ikindi kintu. Mzungu ni vigumu sana kuzozana na mtu mwingine kwa sababu wana pesa. Iyo abona mugenzi we ari cyo yagezeho gikomeye. Akiona mwenziwe kuna kila amekifikia. Kila anakifanya ni kipi? Ahubwo ashakisha iki kintu uyu muntu yabigize. Bali anauliza je mtu huyu amefikia jambo hili? Agashakisha gukora ikiri tuyingu ariko atarwanije kingi. Na anatafuta kuangalia mtu huyu amefikia nini nasi. Turengukanaho. Lakini sisi ni kupigana juu. Ngo yaguze Kasper. Eti amenunua nguo. Wasigaye magenda bayira. Eti anaenda akiwa anajivunia. Ntabwo yirase. Ni ni vile alikuwa anatembea. Yambaye umwenda utandukanye n'uwari yambaye kuchunga. Amevaa vazi tofauti na ile alikuwa amevaa Jumapili. Ni kwa sanzwe. Ni vile alivyokuwa. Kurya sanzwe aririmba ariko yaririmbye. Hivyo alivyokuwa akiimba ni. Gusa kubera ko wabonye umwenda yaririmbanye adasanzwe uririmba. Kwa sababu vazi ni mpya hakuwa anaimba nayo. Uvuga ni magambo ya mati. Utaanza na kusema maneno mengine ya mazozano. Tukizwe mu izina rya Yesu. Wacha tuokoke katika jina la Yesu. Tukizwe mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu tuokoke. Ni ingaruka ziduheza mu bubata bwa shetani. Tujilinde na madhara atakayotukalisha kwa utumwa wa ibilisi. Kwakira gakiza. Tupokee wokovu. Kwakira ni faranga. Na pia hela pia. Tukizimya kinga yetu dukoteza amafaranga yake. Miaka ngapi tukiwa tunafanya mchango wa pesa kununua kiwanja? Dufite abakristo barenga igihumbi. Watu ambao tuna wakristo karibu 1000. Hafi ibihumbi bingahe? Karibu 1000 ngapi? Ibihumbi 4 ngo nibyo bihabinanira. Eti 4000 ndiyo inashindikana. Arangiza ngo mukene migishifa kuma. Alafu mnahitaji baraka kutoka kwa Mungu. Wawe gaze gusa wengine ku kwezi konsoma amafaranga. Gesi kwako ina bundles zikonsoma amafaranga. Bundles inachukua pesa ngapi? Hanyuma ngo murashaka Imana murashaka imigisha. Eti mnatafuta baraka kutoka kwa Mungu. Umugisha urakorerwa. Baraka inatumikiwa. Biblia isivuga ngo Biblia usema utanga anayetoa kugira umugisha kuna baraka kuliko kupokea. Yes, hiyo ni principle. Hiyo ni principle. Eti tunataka kutoka kwa Mungu. Tanga, kora. Toa, tupeana. Hello. Hallelujah. Nabaraje muri business. Na mahoro ibingomba kubibabwira n'ukuri kose. Hii lazima niwaambie kwa sababu ni ukweli. Mwigiza watakatifu muri bo. Mmejifanya watakatifu kwani nyinyi watakatifu? Na mkanga abantu gusa. Unaenda mkishtua watu. Ni bikapo na byasakame. Na hata vibeti. Umuntu ukagira none avuye none kwa Gabriel. Mtu nadhani ametoka kwa Gabriel. Maji mazuri na mwiki. Si ni hapa maji mazuri na mwiki. Fundakijwe neza. Hata hujaokoka vizuri. Uri n'umukene nta faranga. Hata maskini una pesa. None se. Alafu dushake Yesu tumshaka nini faranga? Tafuta pesa na hela. Wewe none uhindura isengesho. Badilisha ombi. Ubwira Imana ngo Mana. Ambia Mungu. Ndagukeneye. Na kuhitaji Mungu. Ngeneye ni faranga. Na kia nahitaji pesa. Hello. Hallelujah. Hello. Hallelujah. Imana izabafashe muzabe mukiriho. Mungu awasaidie bado mwishi. Minute irageze. Munongera 5 ndangize bine. Imana izabafashe muzabe mukiriho. Mukwe mmeishi. Iri torero ryacu. Kanisa hili letu. Tuzageraho dufasha abandi. Itafika pahali tusaidie wengine. Turenga urwego rwo kwifasha. Na hata tupite kiwango cha kujisaidia. Zombivuze mpagaze. Hiyo nimesema nikisimama. Imbere y'Imana yampambaga. Mbele za Mungu aliyeniita.
Ntabwo mbifiti. Sina uoga. Turi mu butayu ndavyemera. Tupo kwa jangwa Yesu. Ariko tuzasohoka muri buno butayu. Lakini tutatoka kwa jangwa hili. Hari tuzagera muri Kanani. Kuna saa zingine tutafika Kanani. Aha turi. Hapa tulipo. Abandi bakaja. Wengine waingie. Tukasubira inyuma. Na turudi nyuma. Tukafasha abandi bakira. Tunasaidia wengine ambao wako chini. Kibazo dufite abanyafrika. Tatizo la Waafrika ni lipi? Ni kuva aho waruri. Ni kutoka pahali ulipo. Uhindukire ngo urebe basigaye haha. Na usiangalie waliobaki pahali hapo. Anyway, ibyo ndizanditse pi ibi ni ibintu gusabisha. No muka. Bwana sifiwe sana. Amen. Itakane nihuta. Ya nne tukienda haraka. Ingaruka za kane. Madhara ya nne ziva mu kutababarira. Ya kutasamehe. Ngo kutababarira bikubuza bitotsi. Kutosamehe itakukosesha usingizi. Abantu bazabura apeti. Kuna watu wanakosa apeti. Wanakosa hata usingizi. Kwa sababu ipi? Yaze kubabarira. Amekosa kusamehe. Ariko nawe byamubujije. Lakini naye imemkosesha amani. Hazasinzira. Hasinzii. Azayicara afata telefone. Anachukua simu. Akabyuka. Na kuamuka. Ngo karatekereza umuntu wamugiriye nabi. Eti anafikiria mtu aliyemtendea jeuri. Ufite daimoni ikomeye cyane. Wewe una pepo kubwa. Imana igufasha uyu munsi wa none. Mungu akusaidie siku ya leo. Ugire umutima wo kubabarira mu izina rya Yesu. Uwe na baraka ya kusamehe. Ya tano. Ingaruka zo kutababarira. Ya kutosamehe. Kutababarira ngo bigutera ma stress. Kutosamehe itakuletea stress. Ugenda na stress. Unaenda na stress. Ico gihe wakati huo ugenda n'urwikekwe. Unaenda ukiwa na shuku. Ugenda na wasiwasi. Unaenda na wasiwasi. Uzugenda ahantu hose. Unaenda kila pahali. Ahantu hose ugasanga umuntu ufite wasiwasi. Kila pahali unakaa ni mtu wako na wasiwasi. Ntubutekanye mu mutwe. Na wewe ujutulimo kichwani. Usanga umuntu ufite ubwoba. Unakaa ni mtu wako na uoga. Kwa nini? Kubera kutababarira. Kwa sababu ya kutosamehe. Icya gatandatu. Ya sita. Ngo bituma wumva nabi cyane. Inakufanya usikie vibaya sana. Abantu batazabaye. Watu ambao hawasamehe. Bagira kumva nabi birenze. Wanasikia vibaya sana. Amen. Amen. Uzutera haleluya. Unashauta haleluya. Ngwi haleluya ngo mwebwe mumvishe haleluya akaanza gusobanura abandi haleluya. Anaanza kuwaelezea wengine haleluya hiyo. Ngo mumvishe haleluya. Mnasikia haleluya hiyo? Ngo ariko mwayumvishe. Lakini mmesikia kweli? Ngo mumvishe ndirimbo bateye. Sikia nyimbo hiyo amepiga. Ngo ndirimbo ya kabiri. Hiyo nyimbo ya pili. Imagine. Ngo mvishe umuvuga butumwa hantu yabwirije. Mmesikia mhubiri pale amehubiri. Ngo je ungagisoma gutya. Mimi aliposoma hivi. Ngo nahise numva washatse kuvuga. Nimeshasikia aliyekuwa anataka kumuelezea. Kale explicaga abandi bantu. Na anawaelezea watu wengine. Hiyo ni daimoni yo kutababarira. Hiyo ni pepo ya kutosamehe. Imunda tababarira. Tu asiposamehe agira ingaruka zo kumva nabi. Ana madhara ya kusikia vibaya. Iyo baririmbye yumva ko bamuririmbye. Wakiimba anasikia wamemuimba. Iyo bateye haleluya yumva ko bayitereye. Wakishauti haleluya anasikia ni yeye wameshauti. Iyo yumva ko ari yo wakihubiri anasikia ni yeye walikuwa wanaandaa neno. Kila kitu kinachofanywa hekaluni. Ko bagikoze kubera impamvu siyo. Wamefanya kwa sababu yake. Kubera ikirere. Kwa nini? Kubera ingaruka zo kutababarira. Kwa sababu ya madhara ya kutosamehe. Babarira mu izina rya Yesu. Samehe katika jina la Yesu. Kugira ngo iyo mitima ivemo. Ili mioyo hiyo itoke. Uzumva indirimbo yumve neza uko isobanura. Nyimbo isikie vizuri vile inamaanisha. Unaimba ku musaraba. Unaimba msalaba. Na kwa msongo ku musaraba. Wewe wamva ngira ndirimbo. Ngo kurenisha habamba ngo ku musaraba. Eti mimi ndio anasulubisha msalabani. Para kubamba ku musaraba. Bwana kusulubisha msalabani kweli kweli. Banza wibambe wewe. Wewe jisulubishe peke yako. Kubera kusobera ngo kwa sababu la Gotegera. Sikiliza. Ngo ndumva ko ijanye nawe gatwara turi mwe. Sinasikia inaambatana na yale tulikuwa yamo jana. Ngo rira nitiko. Hiyo ni ndirimbo yo guhimbaza Imana mu izina rya Yesu. Ni nyimbo ya kusifu Mungu katika jina la Yesu. Kibazo gihari ni wewe. Tatizo ni lako. Ndangiza. Tukimaliza. Turi kumwe. Tuko pamoja. Reka tubabariane mu izina rya Yesu. Tusameheane katika jina la Yesu. Were ko data wo mu ijuru yaratubabarira. Kwa maana Bwana ametusamehe. Karindwi. Ya 7. Kutababarira. Kutosamehe. Ngo bituma wiyanga wewe ubwawe. Inafanya ujichukie peke yako. Iyo umuntu atababari abandi. Mtu asipowasamehe wengine. Uwo muntu nawe ubwiwe asagera igihe. Mtu huyo anafika wakati. Yumva ibintu byose bihararutse akagira anasikia kila kitu amechoka, anasikia na ubaya. Agakorogana n'abantu bose. Anakosana na kila mtu. Umwana yacaga kubita. Mtoto akipita hapa anapiga. Umuntu yamamagara kuri telefone akabavuza nawe. Akimpigia kwa simu anasema vibaya. Muri korari bavuga kabagize. Kwaya wakisema anasema hivi. Umuntu atababarira. Mtu asiposamehe agira ingaruka. Ana madhara. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Zituma na ubwiwe yiyanga. Inamfanya naye ajichukie. Cyanyuma arico nangiriza. Ya mwisho tukitamatisha. Kutababarira. Kutosamehe. Iyo umuntu atababarira. Mtu asiposamehe. Wahorana gahinda kuzuye umutima we. Anakana huzuni nayo kama moyoni pake milele. Urashaka kukira ko gahinda. Unataka upone huzuni hiyo. Yesu yaravuze ngo. Yesu amesema. Abarushe. Waliochoka. Abaremerewe. Waliolemewa. Nimuze musange. Njooni kwangu mnipate. Nitawapumzisha. Ako gahinda ukeneye ko karuhu. Hiyo huzuni unataka ipone. Ukeneye ko uwo mubabaro uvamo. Unataka hiyo huzuni itoke. Ukeneye ko bira bisebe bikira. Unataka hizo vidonda zipone. Banza wiyo muri gisebe kiriho. Wewe jitoe kidonda hicho. Igitangaje gikomeye cyane. Cha ajabu.
yako. Iyo womoye igisebe kiri muri wewe. Ukitoa kidonda kilichoko ndani yako. Ngo bawomoye n'ibisebe biri mu mitima yawe. Hata umetoa vidonda katika mioyo ya wengine. Abatugiriye nabi bose. Waliyotutendea vibaya wote. Utegereje ko bazakizwa. Usingojee eti wataokoka. Ahubwo bazakomeza gukora ibibi birutuzo bakoze. Bado wataendelea kutenda mabaya kama yale waliyofanya. Kurangaze. Lakini isikusubaishe. Ufanye wewe usisamehe. Nimba umva ko twosenga. Kama unasikia tunaweza kuomba pamoja. Simama tuombe Mungu. Tusabe Imana kugira ngo Imana. Tuombe Mungu ili Mungu. Duhereze umutima wo kubabarira. Atupe moyo wa kusamehe. Kandi umve ko ni wewe responsible. Na usikia kwa wewe ndiye unalo jukumu hili. Utegereje ngo yozabanza ze. Eti namngojea yeye akuje kwanza. Waze ngo afukame imbere. Akuja apige magoti mbele zangu. Abantu bazi kukuza magambo. Kuna watu ambao wanajua kubeba maneno. Unamwandikiye tewe mbabarira kuri babsata. Unamwambia nisamee kwa yale yaliyopita. Azaya magenda abwira abantu hose. Anaenda akiambia watu wote. Usini anababwiye ngo ni wakoza magambo. Sinikwani niwaambia yeye ndiye alikuwa anafanya makosa. Sinikwani nimemwambia. Ngo yaraje arafuka. Amekuja akapiga magoti. Yewe. Yes. Nubwo utabikora. Hata kama ufanye. Umutima wawe nditewe. Moyo wako. Haguruka tusenge Imana. Simama tuombe Mungu. Narababariwe. 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 Haleluya we. Narababariwe. Narababariwe. Nico gituma zajamushima. Zavuga ibikomeye yakoze. Inyamibwa uragahoraho. Mani bafashe cyane buri muntu wese yitekerezeho. Mungu awasaidie kila mtu ajifikirie. Kusamehe ni nini? Gituma niki? Ni kipi kinachokufanya usisamehe? Ingaruka zo kutababarira. Madhara ya kutosamehe ni yapi? Birashoboka kwa huri. Inawezekana pahali ulipo. Ni wewe ukeneye kugomba kuguma waho. Ni wewe unafaa kujua unafaa kubaki. Ukeneye gutera intambwe kugira ngo ugere hano. Na kama unataka kupiga hatua kufika pahali pengine. Mani umutima wa kubabarira mu izina rya Mungu akupe moyo wa kusamehe katika jina. Kugira ngo bashe kwinjira mu yindi ntambwe. Ili uweze kuingia hatua nyingine. Mani guhumugisha cyane. Mungu akubariki sana. Nyabwenge yaravuze ngo muridere mwiza. Mtaalamu amesema leader mzuri. Muzavamo umuyobozi mwiza. Tutakaye kuwa kiongozi mzuri. Muri mwisezerano ry'Imana. Twanaye agano la Mungu. Wazayirengagiza amafuti yose y'abana. Anayasahau makosa ya watu wengine. Na kusamehe. Kubera ko ategereje kwejo. Kwa sababu anangojea kesho. Aba bantu nibo bazabana. Hawa watu ndio wataishi na wao. Imana izuza amasezerano uri kumwe n'abariya wicaruciriye. Mungu atajaza agano na wale. Nami Yesu Kristo. Haleluya. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Haleluya. Tukuzamuriye amaboko. Haleluya. Tugushimira. Ariko tugusaba. Wewe ndiye unaweza kupeana moyo wa kuomba msamaha. Wewe ndiye una uwezo wa kuongea na kila mtu yeyote ambaye yuko mahali hapa. Unamuongelesha kwa lugha ile ambayo anapaswa kusikia ili apate kutubu na kuwe na moyo wa kusamehe wengine. Ninajua wafanya makosa wataendelea kukuweko kwa sababu shetani ndiye ana create makosa ya watu. Lakini ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu ziendelee kutuwezesha ili tukue na roho ya kusamehe wengine. Asante sana kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Baba, tunashukuru kwa yote ambayo umefanya. Asante kwa sababu umesikia. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Makofi mengi kwa Bwana.